Hujan teman-teman, hujan tuh. Jalan mau ke supermarket, nggak ada anak-anak, cuma sendiri. Hujan. Adem. Sendiri teman-teman, anak-anak di sekolah. Aku nyari minyak gendong, ada Indomie. Tiri gelatin. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau masak nih. Ini di Padang, di Sumbar, di Ranah Minang namanya ini kucai deh kalau nggak salah. Aku ngeliat baru kalau di sini namanya snitlau. Nah aku baru ngeh tadi ternyata itu daun kucai ya kalau di Ranah Minang bilangnya. Di Sumbar. Nah ya udah, karena aku ada ini, aku beli yang seger ya tadi pas aku lihat sayur. Terus masih ada ini juga kan, jamur. Aku mau bikin sambalado. Dulu waktu aku masih kecil, waktu masih di Batu Sangkar, mama sering bikinin ini sambalado kucai sama sama apa nih, nama jamur. Tapi jamurnya bukan yang ini sih, jamur biasanya ada di kebun belakang rumah gitu. Jamurnya agak-agak lebar, aku lupa nama jamurnya apa. Terus karena adanya jamur ini, jamur kancing, ya udah aku pakai jamur kancing. Jadi aku mau bikin sambalado ntar jamur kancing sama daun kucai ini. Jadinya kayak apa ya, kita lihat yuk. Terus aku tadi juga nemu ini leher ayam gitu di Migros namanya. Ya udah, aku mau bikin sup buat ini. Mau bikinin sup. Kebetulan kan hari ini juga dingin, hujan kan. Nah, hari ini hujan, jadi aku mau bikin sup sama bikin sambalado hari ini. Ini pertama kali aku bikin ini sambalado kucainya. Nanti dikasih cabai dikit. Biasanya dikasih cabai terus sama ini. Ini makanan sederhana banget dari Ranah Minang ya, tapi enak ini. Menurut aku sih ya kan, mamaku sering masak waktu aku masih kecil. Menurut aku sih enak banget. Yang belum pernah nyoba, dicoba deh bikin, pasti enak. Pasti kalian suka deh. Aku mau potong-potong juga. Teman-teman, tahu nggak ini harganya berapa? Dikit doang nih, tuh dikit banget. 1 Swiss franc kan berarti sekitar 18.000 lebih. Ini harga kucainya ya, harga snitlau. Aku baru nemu juga tadi nih.
harga snit launya ini 1 franken. 1 franken itu 18.200-an ya. Dikit banget tuh. Nggak apa. Kita coba bikin sama ladonya ya. Sekarang aku tumisin bawang untung. Rapi lagi. Ini kain baju yang habis disetrika digantung, mau dipindahin ke atas nanti. Nah, mainannya mereka. Ruang belajar mereka udah rapi lagi. Nanti kalau pulang sekolah tinggal belajar, udah bersih kan. Kemudian lanjut masak. Yang sambal lado tadi teman-teman aku tumisin bawang, daun bawang, tumis dulu, nanti aku kasih cabenya udah aku giling nih. Ini mau
Sambil nunggu, aku mau beres-beres lantai dulu. Nah, sekarang kita masukin cabenya. Nanti aku kasih air. bersih-bersih.
Udah rapi lagi teman-teman. Lantai atas juga udah tadi. Maka aku masukin daun kucainya nih. Masukin kucainya, habis itu masak nasi. Masukin yang kecil. Sambal lado apa gitu, aku taunya sambal lado kucai gitu sih. Mama sering bikin dulu waktu aku masih kecil, itu di Sumbar. Tapi ini daun kucainya nggak terlalu banyak, dikit doang. Next time beli lagi deh. Jadi deh sambal ladonya. Udah. Supnya juga udah. Tadi nemu leher ayam, jadi bikin leher ayam. Sup leher ayam sama sambal lado kucai sama jamur. Aku juga ada kelar beres-beres, habis ini tinggal jemput si Maxi sama si Justin. Maxi sama Justin. Tinggal jemput Maxi sama si Kenan. Kalau Justin sama Kimon mau pergi sendiri. Kadang-kadang aku masih ketuker temen-temen. Anakku kan ada 4 ya. Umurnya kan cuman beda 2 tahunan kan. Cuman yang kecil beda setahun sama yang nomor 3, si Kenan masih Maxi tuh. Jadi kadang-kadang aku suka ketuker manggilnya si Maxi. Ntar mau manggil Maxi gitu, tau-tau manggilnya Justin karena manggil si Kenan atau manggil si Kimi. Pokoknya ketuker aja kadang-kadang kalau lagi ribet gitu lah. Niatnya mau manggil siapa, taunya yang kepanggil yang lain gitu. Suka gitu. Kadang-kadang anak-anakku suka protes, "Mami, misal aku manggil si Kenan nih, terus nggak tanya aku ngomong sama si Kimi gitu kan, Mami, aku Kimi bukan Kenan," pasti bilangnya gitu. Lucu sih kadang-kadang kalau ketuker gitu. Kadang aku sengajain, kalau lagi iseng aku sengajain kan, karena lucu kalau mereka lagi komen gitu. Namanya ketuker jadi ngomel kayak. Mau nyoba ini gimana rasa sayurnya. Ya Allah, enak banget, manis-manis gitu loh rasanya, nggak ada pedesnya, enak. Coba deh kalian kalau ada kucai di tempat kalian, coba bikin, enak deh, karena rasa kucainya ini yang bikin manis gurih gitu jadinya. Aku suka sambal lado yang kayak gini. Ini pertama kali aku bikin selama di sini. Pertama kali, berarti ini makanan pertamanya suami sama anak-anaknya. Nggak pernah nyoba soalnya baru kali ini. Leher ayam juga sama. Leher ayam aku baru pertama kali bikin sup leher ayam. Jadi ini pertama kalinya bikin sayur kucai dan sup leher ayam. Udah jadi juga. Oke. Mau jemput anak-anak hujan. Lihat aja. Wazazu beda nose. Ritme wajan sih. Kimi senauda vilai. Isrek net no. Kelakuran. Sambal aku udah jadi nih teman-teman.
Saya mau makan sama anak-anak. Mari kita makan. Wie schmeckt der Sambalado? Ja, gut. Gut. Lecker. Gefällt dir? Weil ein bisschen dick ist. Mir gefällt das. Gut, nächste Mal mach wieder. Si Maxi, was ist das da drinnen? Wasser. Wasser. Ich kann es doch. Saluran air. Oh, Das ist drin Strang. gebadet, Mami. Hm? Das ist drin gefallen. Ja. Das ist drin gebadet. Guck. Hat ein Tuch gemacht. Belum kemah air. Das ist drin. Oh, plup plup plup. Mach Club. Was ist hier für mein Brett? Das nih, passiert gar nichts. Machst du Video? Hmm. Mach es du. Plup plup wieder. Schon wieder. Mau plup plup wieder. Guck, oben ist dunkel. Was da? Enak guck, oben dunkel. Und dann? Plum. Plum. Aber nicht so plum. Di belakang gelap banget. Ini terang. Sunshine. Ah, Mami, da passt es rein. Boah, Hier ist es reingefallen. als plup gemacht. Jetzt sinkt es unten. Alles deine gehen unten. Mhm. Becky. Dein Hose. Skal. Was gibt? Was ist gibt? Ja. Das war ganz einfach. Plup plup. Komm, gehen wir nach Hause. Später wir gehen raus, wenn keine mehr regnen, okay? Mami, es Komm. geht ja nicht mehr. Warte, mach nur noch einmal. Später. Komm, geh unter. Geh nach Hause. Ich sehe, wie trägst du deine Hose? Machst du hoch? Traube. Ja, Ne, Traube. schmeckt sehr gut vielleicht. Mami, guck, es gibt Gucken. verschiedene. Mami, kannst du nicht einen runterholen? Machst du so eine? Ja. Nein, ini busuk. Mami, ich hab Hunger, bitte. Hunger, was ist das mit Traube? Ich hol eine, hatte. Hunger. Ah, sieht reif aus. Maxi will abprobieren. Nein, Nein? ich will keine. Na, guck mal. Traube? Was? Ist es Traube? Da? Maxi, guck. Na, guck hier. Mm. Die gebe ich aber. Probieren. Mm. Jetzt weiter mich. Jetzt weiter mich. Asam-asam gitu. Noch nicht reif. Nih, nani. Asam. Bit sour no. Kam, Ja, Ben. Unta. Okay. Unta. Unta ya teman. Oh, ein bisschen bitte. Ya teman-teman, tadi yang tiga si Kenan, si Kenan, Kimi sama Justin habis dari perpustakaan umum sekolah. Si Kenan minjem buku ini, Wissenschaften itu Science. Ah, das Papa. Science. Science. Nah. Nih, bagus nih bukunya. Kayaknya ntar cari juga nih buat di rumah. Bagus nih bukunya, buku tentang science gitu. Tuh, full Jerman. Kayaknya ntar aku mau cari juga nih. Aku belum punya yang kayak gini. Kalau ini Wissenschaften-nya, buku science-nya kecil. Kalau kita kan ensiklopedia gitu modelnya. Ini bagus nih. Ini tentang bumi, terbentuknya bumi. Bagus. Ntar aku mau cari juga nih buat perpustakaan rumah. Keren bukunya. Seru sih baca buku kayak begini, buku sains begini, ensiklopedia. Ntar aku mau cari yang kayak begini yang kecil. Lagi jalan masih baca buku aja tuh. Aking suka bacanya. Udah mau tidur. Ikom gak ya? Bismika. Allahumma. Uci. Hat yang suka dan. So doa. Bismika. Allahumma.
Ah ya, Bismika. Warte nach, Kussi. Gibt es keinen Logo? Da main sebelah dan. Nah, ini kok. Abang? Udah tidur dia. Udah dari tadi duluan. Ya, Mami mah haus. So, naik. Ya. Schlaf gut. Love you. Love you. Kimi. Nein, lass doch Katze jetzt mal. Ja, lass ihm los jetzt mal. Sudah lah. Hina. Ayo, Allah. Berapa anak? Afil. Zaman. Bismika. Gib mir Mami eine Kussi. Katze muss das auch machen. Was? Ich kann das nicht reden. Man, eine Kussi. Lass es raus. Man. Er ist selber gekommen. Oh, Tommy, Ich udah. kann ihn hochtragen. Aber hat Angst, damit er nicht passt. Jadi tuh. Demen banget tidur sama Kimi. Tuh, kom. Bring him raus ya. Nanai. Dutana. Love you. Tschüss, bis morgen. Teman, makasih udah nemenin hari ini. Aku udah beres lagi nih. Bersihin dapur. Udah kelar. Mau ke atas juga. Mau lanjut. Mau lanjut kerja lagi sih. Jadi aku ada kerjaan online juga kan selain YouTube. Jadi aku mau kerja dulu. Ntar biasanya kalau udah jam 9 atau jam setengah 10 gitu aku mulai kerjanya ya jam setengah 10-an sih sampai jam 12 gitu, jam 12 jam 1-an itu deh. Terus sempet sambil nunggu, kalau lagi ngedit video aku sambil nunggu editan kelar aku biasanya. Sekarang udah mulai olahraga lagi biar tambah sehat. Ngurusin 4 anak udah sebenarnya udah cukup olahraga sih ya, karena bersihin rumah tiap hari kan, terus jalan juga sama anak-anak tiap hari. Tapi tetap aja sih 15-20 menit deh aku masih tetap workout gitu di rumah sekarang. Oke teman-teman, makasih udah nemenin hari ini. Sampai ketemu besok lagi. Assalamualaikum.